Evo, poštovani gledalci, nalazimo se ovde u mix zoni u balonu King kod našeg kralja Slaviše. Danas je poslednji dan što se tiče lige Tika Taka, zimske lige Tika Taka. Ovde sa nama su i učesnici, odnosno treneri, a i jedan naš najmlađi član finalne utakmice gdje se sastali fudbalski klub Ključ i fudbalski klub Podgrmeče Sanski Moste. Evo da se predstavite našim gledalcima. Pozdrav svima, ja sam Edin Jakupović iz Sanskog Mosta, trener u nogometnom klubu Podgrmeče. Hvala. Dobar dan, ja sam Sabahudin Kulenović, inače trener u omladinskom pogonu NK Ključ. I naš najmlađi. Kako se zoveš? Adem Kulenović. Bravo, Ademe. Jesi igrao? I jesi što napravio? Jesam. Šta si napravio? Dao go? 6 golova dao. Bravo, svaka čast, 6 golova. Evo, krenut ćemo sa ekipom Ključa, vi ste vice šampioni, znači to je kategorija? To je kategorija 2012-13, ove godine je vice šampioni, današnja utakmica je protekla u najboljem redu, što najbitnije nije bilo povreda, nije bilo nikakvih neželjenih situacija, djeca su odigrala utakmice, na kraju je pobjedio onaj koji ima više sreće na penalima. Mi smo zadovoljni, ovdje smo već 2 sezone u prijedoru što se tiče zimske lige i nadamo se ako Bog da i sljedeće godine da ćemo se odazvati i da ćemo opet pokazati koliko možemo. Koliko to znači za našu djecu, a i za trenere, a evo i naša publika, odnosno naši roditelji sve prate? Pa ovo je jedan od najvećih momenata u zadnjih 10-15 godina što se tiče ovoga kantona ili ove regije ovamo zapadne. Inače, kod nas u Bosni i Hercegovini je nedostatak tih takmičenja za omladinske kategorije, počevši od 7 godina pa do 12, tu smo znači 0 bodova, tu bi se moralo sve promijeniti iz korijena i savez i ovaj i onaj i RS-a i federacije moralo napraviti takmičenja, stalna takmičenja za djecu. Evo, malo smo i do šampiona, dakle, od prvog dana ste pokazali da ste jedna dobra ekipa, uigrana, imate stvarno dobrih fudbalera, momaka koji stvarno pokazuju kvalitet. Pa ja bi se prije svega zahvalio organizatoru na još jednom dobro organizovanoj zimskoj ligi. Mi smo tu, ja mislim, od početka, još prije par godina kad je to krenulo. I šta reći, mislim, djeca treniraju, redovno rade. Imamo tu neku generaciju sad, poslije par godina. Pojavila se jedna dobra... Pojavila se generacija 11, 12, 13 i nadam se sad i ovi mlađi. Valjda je onaj trend odlazaka u inostranstvo malo prestao ili je jednostavno malo usporio. Tako da sad imamo jednu dosta finu generaciju, čak i ovi mlađi koji dolaze, evo vidjeli su, tu su i oni. Pa ja se nadam da će to u budućnosti biti dobro. Bar naš dio BiH nije nikad oskudjevao u dobrim igračima. Uz dobar, kvalitetan rad, mislim da to možemo još podići. Jedino nas ubi ta migracija? Pa to je, kažem, jednostavno, mi smo do sada, ja sam inače prosvetni radnik, koliko sam ja izračunao, 6 odjeljenja, otprilike školski, je napustilo Sanski Most, konkretno ovaj dio zemlje, tako da nadam se da će to stati i svaka čast ovima koji ostaju i opstaju i pokušavaju još uvijek da ovdje nešto naprave, eto. A i mi, eto, radimo s tom djecom koliko god možemo. Ja vam čestitam, eto, postali ste šampioni, Tika Taka liga 2025-26. Vi ste vice šampioni. Ademe, tebi želim puno sreće. Vidimo da ćeš biti jedan pravi fudbaler. Novi Džeko, ako Bog da, vidjet ćemo ga i u reprezentaciji jedne godine. Želim vam puno sreće, vidimo se naredne godine, da bude još bolje, još jače. Hvala. Nastavljamo druženje uz emisiju Ja volim fudbal. U nastavku naše emisije Ja volim fudbal i dalje smo ovdje u mix zoni u balonu King kod kralja Slaviše, našeg organizatora ove lige. Evo, Tika Taka liga polako se privodi kraju. Odigrana je još jedna finalna utakmica, ponovo je igrao Podgrmeč iz Sanskog Mosta, igrali su protiv ekipe Svodne. Evo, sa nama je ovdje i predstavnik, odnosno vi ste trener
Evo da se predstavite našim gledalcima. Ja sam Adnan Kaltak, trener NK Podgrimeć, uzrast 2017. i 18. godište. Evo ovako, danas baš onako jedan lijep dan za druženje i toplo i sve onako kako treba. I kada vidimo ekipu Podgrimeča, 3 finala, 3 penala. Pa, hajmo reći, mi smo se više bazirali da ne primimo gol. Pa, gor šta bude. Tako da, eto, ispalo je na kraju dobro, osvojili smo to prvo mjesto i ja bih se zahvalio svim učesnicima, pogotovo organizatoru i svaka čast za ovako predivnu organizaciju i sve. Evo, ovo nam je druga godina za redom i stvarno pokazalo se da ova naša djeca ne znaju, osim to što znaju igrati fudbal i svaka im čast, lijepo ih vidjeti, druže se bez obzira na sve ostalo. Jes, ovo je baš lijepo vidjeti, ovoliko djece, naroda, lijepo druženje i što sam rekao, pohvale sve za organizatora i nadam se da će i narednih godina isto tako biti i mi kao ekipa Podgrimeča ćemo uvijek se rado odazvati ovakvim organizacijama i ovakvim turnirima i što sam rekao, još jedna pohvala. Jeste, inako ubi nas ova migracija, nekako nas je sve manje, ali imamo osjećaj što smo malo prije pričali sa jednim kolegom iz Sanskog mosta, iz Ključa, koji kaže kao da je migracija malo stala, pa nekako nam se sada djeca pojavljuju. Pa eto i kod nas u Sanskom mostu bilo jedno vrijeme koje je, hajmo reći, mi smo mislili da će se sve iseliti. Ali eto što kažu, stalo je, čak se i vraća se narod, čak to je po meni pozitivna stvar i ja se nadam da ima života i od kod nas i sve Ovo što pokazujem, ova druženja naša i sve, posebno to je u pitanju što je djeca. Jest, baš tako. Evo da kažemo nešto o vašem klubu, koliko imate članova, trenirate redovno? U našem klubu možemo reći treniramo redovno, imamo selekciju od 2012. do 2018. godište i seniore to ne spominjao. Mislim, možemo spomenuti da imamo i tu prvu ekipu. 3 puta se trenira sedmično, imamo dovoljno broj trenera koji rade ozbiljno i svaki pristup svakog trenera je maksimum svakom djetetu i tako da i uvijek ćemo imati svaki dan i više imamo djece i to je stvarno dobra stvar. To je dobra stvar koja stvarno raduje i svi u nas i opštinu i sve druge. Da, evo i raduje stvar dobro što vidimo ovdje i sportskih radnika i trenera. Ti treneri treba stvarno da obilaze ovakve lige, ovakve turnire, da dođu da vide kakva nas budućnost čeka što se tiče fudbala. Baš to, i ja smatram da stvarno ima talenta u ovim igračima i ovoj djeci i siguran sam da će od ove djece neko izrasti nekog vrhunskog igrača, samo treba rad i neće biti problema što se tiče toga. Ja vam želim sreće u daljem radu i da imamo što više djece pa da se vidimo ponovno na turniru sljedeće godine. Hvala i ja vama želim sve najbolje, pa ako Bog da vidimo sljedeće godine. Evo u nastavku naše vaše emisije Ja volim fudbal, nastavljamo druženje ovdje iz mix zone u Balonu King. Sa mnom su naši sagovornici, inače učesnici ove Tika-Taka lige. Ispred ekipe Svodne koja je osvojila 3. mjesto je Željko Macura. Dobrodošao. Hvala na pozivu emisiju, bolje vas našao. Evo Željko, da samo na početku kažeš 3. mjesto, jesi očekivao? Pa možda smo mogli i malo više, a možda smo mogli i malo manje. Jučer smo izgubili na penale u polufinalu, danas smo dobili 1-0 zasluženo. Ja sam zadovoljan igrom i ponašanjem i 3. mjesto je uspio za nas, mi smo mala sredina, ali evo kažem, uz malo više sportske sreće mogli smo igrati i finale. Evo da poželimo i vama da se predstavite našim gledalcima. Slijepčević Mladen ispred fudbalskog kluba Partizan Kostajnica. Evo Partizan Kostajnica, danas ste igrali finalnu utakmicu protiv ekipe NK Podgrimeć. Utakmica je bila odlična, stvarno djeca pokazuju kvalitet. Pokazuju kvalitet i na ovo je nama prvo učešće na ovome turniru i nadam se da ćemo dolaziti u buduće. I očekivali smo više, da budem realan, ali eto, šta da se radi, fudbal je to i
tako da... Da, ja sam vas gledao, vi ste pokazali dakle, u ovim utakmicama kada se igralo ovde do samog finala, stvarno se igralo odlično i po nekoliko razlike se pobjeđivalo. Tako, istina. U grupnoj fazi i 2014 i 2018 završili su na prvoj poziciji grupnu fazu takmičenja, ali ovo sad kad je knockout krenulo, to je bilo malo... Malo možda se djeca i prepala, a i roditelji previše galame. Jeste, ja mislim da je velik uticaj faktor, ako se kolega moj slaže da imaju roditelji i navijači koji stoje tamo s one strane, tako da po mom mišljenju djeca uopšte ne čuju trenera šta im govori. I tu je onda već konfuzija se stvara i djeca se jednostavno gube. Ja sam primijetio čak da se dijete zbuni. I to baš se zbuni. Istina, to je istina. Jednostavno, on ne zna kubi da li lijevo, da li desno, da li naprijed, da li nazad, ali šta da radim. Tako je kako je. Željko, šta ti misliš o tome? Pa publika je u samu ogradu i roditelji, djeca gledaju, roditelji gledaju rodbinu, vamo daješ upute, glas, propao, a on te nije čuo. Dobro, mi trebamo pripremati utakmice prije toga, možda mi, pogotovo ja, možda previše dajem savjete u toku utakmice i previše vičem, to se vidi i po glasu, ali kažem, utjecaj roditelja je značajan i to negativan utjecaj. Bilo bi dobro da oni shvate to, da puste trenere da vode. Ako su dali nama djecu da ih mi treniramo i vodimo na takmičenja, znači mora imati u nas povjerenje. Čak u jednom momentu sam primijetio da kod da roditelji drže džojstik i onda viče lijevo, desno, a možda nikad nisu igrali fudbal. Tako je, to je istina i ja slažem sve što je kolega rekao, ja isto stojim iza toga. Da je velik utjecaj roditelja i ljudi koji stoje tamo i koji tako sa djecom kao na igrici. Tako da po tom pitanju to malo... I samo za kraj, liga, po vama kako je to sve proteklo, koliko to značaj za samu djecu, za same fudbalske klubove? Veliki je to značaj i mi ćemo podržati dalje ovaj turnir i ovo je dobro za razvoj ove mlade djece. Pre svega i tako što se nas tiče, mi smo u buduće tu, imamo dovoljan broj djece i takmičit će se i u buduće, tako da sve pohvale što se tiče nas, organizacije i svega toga ovo što je priređeno danas i u iza nas 2 mjeseca koliko već to trajalo. Tako da... I možete ovu emisiju pogledati na YouTube, samo ukucate Ja volim fudbal, već imamo 2-3 emisije, ovo će biti 4. završna, ali mi nastavljamo dalje naše druženje, snimanje, pratit ćemo sve što radi Slaviša Kralj. Hvala vama na pozivu i drago mi je što smo učestvovali i vidimo se i u buduće i naredne godine. Tako je. Željko, mi se znamo, stalno smo zajedno. Pa naravno, još jednom čestitke na organizaciji. Slaviša se dokazao kao sportski radnik koji možda jedini u Prijedoru može tako nešto organizovati. Mi smo ga svi podržali. Ovo je jedno fantastično druženje. Ovo je za napredak dječjeg fudbala prava stvar. Igrali smo 2,5 mjeseca. Juče i danas čitav dan. Ja sam ovdje od 8 do 8 naveče. Znači, meni je to fudbal i moj život i ja ću uvijek podržavati sve što je u interesu dječjeg fudbala na ovim prostorima. Hvala vam još jednom, želim vam puno sreće, vidimo se naredne godine na turniru. I Liga tika taka, živjeli. Poštovani gledalci, bilo bi to što se tiče ove utakmice finalne. Nastavljamo dalje druženje uz emisiju Ja volim fudbal. U nastavku emisije Ja volim fudbal, evo ponovno se vraćamo u Mix zonu, imamo nove goste nakon još jedne finalne utakmice, evo imam 2 gosta. Ekipa opet ovaj put iz Kamengrada je osvojila 1. mjesto, a tu je i Sloga Saničan, osvojili su 3. mjesto, pa da se predstavite našim gledalcima, dobrodošli. Hvala vam na poziv. Prvo, moje ime je Besim Bunić, ja radim sa svim kategorijama u Donjem Kamengradu. Drago nam je što smo došli tu, što smo predstavili svoje mjesto i mislim da ovo je jedno fino i lijepo druženje. Evo, Sloga Saničani, vi ste sa nama dugi niz godina i bez obzira na sve pričali smo, ali evo ovo sada završavam neku finu priču. Pa jeste, isto, ja sam Duško Dragi, znači trener mladinskog pogona Sloge iz Rakilića. Eto, moja ekipa je danas bila 3. U 2012-13 isto završili smo 3. Tako da ovo, što mogu reći, znači jedno fino druženje i zabava za djecu i fino takmičenje i organizacija na samom nivou.
Kakva je bila utakmica za treće mjesto? Pa u kategoriji 2016. pobjedili smo 3-0 Podgrumi Sanski Most. Nažalost nismo odigrali finale sa mojim kolegom Besimom, ali više sreće drugi put i nema šta. Lopta se okreće i tako je. Po vama, kakva je bila finalna utakmica, evo, osvojeno mjesto prvo? Pa mislim da je bila jedna tvrda utakmica, eto igrali smo već jednom u grupnoj fazi protiv njih, nije bila ista ekipa, bilo je i drugi dječaka što me iznenadilo, ali bila tvrda utakmica, oni su poveli, mi smo iznenačili, imali smo nekoliko šansi, imali su i on, eto, penal su lutrija, pobijali smo na penale, danas smo bili sretniji, spretniji, drugi put će neko drugi, ali to je fudbal. I po vama šta znači, dakle, ova liga za sami omladinski pogon? Pa mislim da je ovo velika stvar, pogotovo za djecu, jer djeca u ovom uzrastu nemaju utakmica, nemaju druženja. Evo, u ovom periodu upoznali su mnogo novih drugova, prijateljica, odigrali su nekih 10-15 utakmica. Ovdje se družimo već par mjeseci, što mi je jako, jako drago. I ja sam upoznao nove kolege i nadam se da ćemo nastaviti u ovoj suradnji i da ćemo se gledati iduće godine. Hoće za vas isto pitanje. Šta znači za omladinski pogon, za klubove? Pa isto, ovo je što se tiče zimskog perioda za djecu, fino jedno druženje i naravno da igraju što više utakmica i nemam što drugo da više da kažem, da, to je to. Hvala vam puno na učešću u Tika Taka ligi, vidimo se naredne godine i želim vam puno sreće. Hvala puno. Evo, poštovani gledalci, polako privodimo kraju ligu Tika Taka ovdje u Balonu King u Prijedoru. Sa moje lijeve strane je gospodin Radić, mi smo se već vidjeli u našim prvim emisijama gdje smo ovo možda i priželjkivali onako kroz našu priču, pošto vaša ekipa je stvarno jedna od dobrih ekipa koja je došla u ligu. Sa moje desne strane Slaviša Kralj, čovjek koji je jedan od inicijatora i organizatora ove zimske Tika Taka lige. Mi dok razgovaramo, igra se utakmica za treće mjesto. Da kažem Radiću, evo, ja ti još želim dobrodošlicu u našu emisiju i na samom početku opet malo da sumiramo, dakle, ovu današnju utakmicu. Pa današnja utakmica, igrali smo finale protiv ekipe Ljubije. Ekipa Ljubije je u polufinalu savladala ekipu FSA, mislim, možda nije iznenađenje, ali ekipa FSA igra rang više i ima tendenciju ka još jednom rangu više, tako da iskren da bude, mislio sam da će FSA pobijediti, ali evo, mislim, momci iz Ljubije su naši prijatelji, kao i ovi momci ostali, ali kažem, eto, oni su tu napravili jedno malo iznenađenje i plasirali su u finale, tako da, eto, mi smo danas sa njima igrali tu finalnu utakmicu, gdje, eto, pobijedili smo rezultatom 5-0, mada rezultat nije onako mjerilo stvarno stanje na terenu. Utakmica je bila muška, bila je neizvjesna, iako rezultat, kažem, to ne kaže, ali bila je stvarno neizvjesna, igrala se dobra odbrana. Mi smo stvarno ovu utakmicu odigrali odlično i mislim, kažem, da smo zasluženo pobijedili, te ja i ovom prilikom čestitam mojim momcima na stvarno dobroj igri i između ostalog jednom dobrom odnosu na ponašanju na terenu, a i ekipi Ljubije čestitam na drugom mjestu. Jeste, što kažete, dakle, faktički vi ste iskoristili svoje šanse, bila je stvarno jaka, žestoka igra i sve je pokazivalo da će biti tu nekako neriješeno, ali 2-3 gola i... Pa jeste, mi smo postigli taj jedan rani gol, gdje se protivnik malo kasnije mora otvoriti, tako da, kažem, eto, imali smo tu rezultatsku prednost, da smo onda mogli malo kalkulisati taktički i malo smo mi usporili igru, onda se oni morali napasti, kažem, više je bilo prostora, više šansi i stvarno nas je išlo danas, što se kaže, fudbalski i eto, rezultat je takav kakav jeste. Evo, Slaviša, također, ti si tu non stop i vidio si tu utakmicu, pa ćemo posle malo pričati o ovom dijelu omladinskom. Dok budemo razgovarali, naravno, pokazivat ćemo i rezultate tih utakmica. Da kažeš o ovoj današnjoj finalnoj utakmici, po tebi kako je to sve proteklo? Pa ništa, evo, ja bi ovom prilikom čestitao fudbalskom klubu Kozara iz Donjih Orlovaca na osvojenoj prvoj seniorskoj Tika Taka ligi. Oni su kroz sve vrijeme ovog takmičenja pokazivali jednu zbiljnost, zasluženo su osvojili
U finalu su za protivnika imali jednu dobru, čvrstu, disciplinovanu ekipu koja je mnoge iznenadila ulaskom u finalu, ali za nas sportske radnike, ljude koji prate to, koji prate fudbal, na ono postavljanje i na angažman kakav je ekipa Ljubije imala, možda to čak i nije iznenađenje. Izbacili su favorizovani FSA u polufinalu i sasvim zasluženo ušli u finale. Nisu ipak imali, ajde da kažem, dovoljno snage da naprave još jedno iznenađenje, da pobjede izuzetno dobru ekipu Kozare iz Orlovaca. Izgubili su 5:0, međutim, kao što je kolega rekao, utakmica je bila neizvjesna, tvrda, čvrsta, rezultat jeste visok, ali, kažem, bilo je dobro i Kozara je zasluženo pobjedila. Ja ovom prilikom uz te dve ekipe čestitam i svim ostalim ekipama koji su uzeli učešće u ovogodišnjoj prvoj seniorskoj tika-taka ligi. Nadam se da će sljedeće godine to biti još bolje. Na nama svima, ne samo nas kao organizatori, nego svim ostalim klubovima je zadatak da ovo čuvamo i mislim da je u ovom zimskom periodu izuzetno korisno za sve ekipe i za sve sportske radnike i ljubitelje fudbala, prijatelje klubova, svi koji dolaze da malo uživaju prije tih utakmica koje očekuju u svojim ligama, znači velikog fudbala. Tako je. I još da se dotaknemo za kraj naše priče, da završimo našu ligu. Danas su i završene utakmice, dakle, omladinskog pogona. Imali smo, ja mislim, 6, ali bilo je 5 izvođenja penala. 4 pobjedile su ekipe iz Sanskog Mosta, jedna je pobjedila iz Kamengrada i jedna je utakmica završena pobjedom ekipe Svodna, tako? Jeste, upravo danas je odigrano svih 6 finala u omladinskim kategorijama, izdominirali su ekipe iz Sanskog Mosta, ja im ovom prilikom stvarno čestitam. Ali je bilo sve na penale? Sve je bilo na penale, znači što govori da je bilo kvalitet i da su i protivnici njihovi zasluženo ušli i došli do same završnice. Podgrmeć, kao što ste rekli, je sa 4 selekcije osvojio ovogodišnju tika-taka ligu. Jednoj kategoriji je pobjedio Rudar iz Kamengrada, također sa područja Sanskog Mosta. Čast naših klubova, ajde da kažem naših iz Republike Srpske, spasio je Željko Macura sa svojom Svodnom iz kategoriji 2015. godište i ono što smo danas gledali, ja mogu samo da budem zadovoljan. Bilo je dosta roditelja, dosta bilo publike, podijelili smo nagrade, diplome i jedan lijep fudbalski dan i završavamo s ovim seniorskim dijelom i idemo na odmor. Prelijepo, svaka čast. Evo, Raću, za kraj, čisto ovako, da i vi kažete par riječi o svemu ovome. Pa naravno, evo ja ću pohvaliti, mislim, već sam jednom rekao inicijativu Slaviša i ostalih ljudi koji su pomogli organizaciji ove tika-taka lige. Stvarno, kažem, jedno ugodno iskustvo, jedno osvježenje u samom gradu, kažem, a i u regiji, gdje smo okupili sve fudbalske klubove, da se takmičimo, družimo se i, kažem, stvarno je bilo od koristi u toku zimske pauze. Ja onako, kažem, i uvijek imam taj afinitet da prema mladima i prema tim dječacima koji igraju fudbal i to je stvarno isto nama svima podstrek da imamo ekipe iz okruženja i da ta djeca igraju fudbal. Mislim i da mi na neki način prenosimo naša neka iskustva i znanja koliko je to moguće. Hvala puno. Evo, Slaviša, još za kraj imaš nešto da kažeš? Evo, imam, ja bi za kraj ostavio da pomenemo stvarno partnere koji su bili u ovoj organizaciji tika-taka, to je prije svega grad Prijedor, zatim uz nas je Područni fudbalski savez Prijedor, Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Prijedor, Molson Kors Jelen Pivo koji je također stao uz ovu priču, Agencija Savić, King Sport Balon i posebno ističem podršku člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH iz našeg grada, gospodina Gorana Velaule, koji je preuzeo na sebe obavezu da novčane nagrade podijeli ekipima koji su ušli u završnicu i stvarno jedan lijep gest njega prije svega prema svim klubovima, prema organizaciji našoj i prema svim ovim momcima koji su učestvovali u takmičenju. Znači,
ovom prilikom hvala im svima i nadam se da smo opravdali povjerenje i opet kažem, završavam, želja je neka da sljedeće godine bude i ovako još bolje i mislim da ćemo ići u tom smjeru. Obećavam da će biti još bolje. Radiću, tebi želim puno sreće i tebi i fudbalskom klubu Kozara. Imate stvarno dobru ekipu, imate rukovodstvo, ti si na čelu toga i nadamo se da ćemo svi u nekom višem ranku. Pa eto, kažem ja još jednom hvala Slaviši na stvarno ovoj fenomenalnoj ideji i naravno nadamo se da ćemo se dalje nastaviti družiti i igrati fudbal. Slaviše, još jednom hvala i tebi kao organizatoru i svemu ovome. Hvala i vama, živjeli prijatno. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Ja volim fudbal. Mi idemo dalje, uživajte.